Sumensin Mabankrache wo ho eye nunyamfo Osebonsu senior wone Sankwar police penin akọ pofirimu ensahwe bi awbebi omutu Galamsey bi no brom koduru ho no na ehyedan koyie kura akroban ben Sankwar no mboru aye no mkoye no na esubontin efe no atwiregya no wo mu etu gold no wo mu kyese ensu na ayese poto na no na bankrache ne kyese wo sere se operation what foi inform ni nkyere wo sanse de ekoso no enya de boa ebi we efra Aburukan area and na me regional minister district commander of police the presiding member party in Abaha and say nyan ntiyese nkofo bi ye Galamsey wa ha tinura anadwu nyina ne police commander ne regional minister ne wa ha se de be ya e be hwe nkofo kra omu ye na omuti ye nka no omu amadwuma omu fidie no so nyina omu asesa afiri ha tinura ma police for se omu na ha no mu hwe assembly na ye hye se adwuma na ekoso no assembly no bebo ho ka ama police for no ahwe efiri anopa akopem adekye se de be obi antimi ma emeye basabasa bia wa ha ohwe asase na nsuo bi da ha a nsuo na tene kobo nsu kase bi efre no bosompem emu ohwe a sese nsuo na sei sane a omampanin aka no ese nyina asoso ye ne moa se de be ya Galamsey sem no ebe ye free akura so ohwe nsuo na ye ka no wo me wasase ho sanoma nsuo na sei kura enu nti sese ya ma commander na detail no se aha on tena ha brebia assembly no be support no se de be ya wo betima tena na ahwe ama dwumadie na ekoso no etimi agai kura ya before omunya mehye we as kura no no mo wankitinkiti bi wo ha be 5 months ago there be am mama men eba be hwese ekoso ana but ye mama tu bi ada kusi se we se nsuso ombe hyase ndi se ye hu ide ye de hebe ye fie ye be hwese enkoso ne wo nyame ya adom na se nye obi a oba bi tu na nya ne chene de a ye ne be famra kwan so se de tie pepepe. Ghana Investment Promotion Center